dance, samba. Thank you for your samba， 掌聲俾佢哋。呢個半決賽將會係4隻舞蹈之後會決定邊個會進入到佢哋嘅最終決賽。跟住嚟等我哋一齊期待佢哋第2隻舞蹈。Dancers, please. Preparation for your second dance, the cha-cha-cha. Thank you, music. Inflame el corazón, tu cinturita tan frágil es furor y nuestros cuerpos se mezclan con pasión. Con este cha-cha caeré en tu sol. Cha-cha-cha, pero yo quiero bailar cha-cha-cha. Un paso al frente, girando a medio lado, muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha. Pero yo quiero bailar cha-cha-cha. Un paso al frente, girando a medio lado, muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha. Okay, thank you for your cha-cha-cha. Thank you, competitors. 多謝晒。咁我哋呢一個組別嘅半決賽，亦都需要一口氣進行4隻舞蹈。咁啱啱我哋講過啦，體育舞蹈除咗係技術與藝術嘅比拼，亦都係體力嘅比拼。佢跳咗2隻舞，大家覺得佢哋跳得好唔好先？觀眾們，各位觀眾，俾少少掌聲同埋歡呼聲鼓勵一下。咁佢哋第3隻 number 一定會更加靚，同埋跳得更加好嘅。同埋跟住落嚟，佢哋進入決賽嘅選手係每一位選手會有45秒嘅 solo 時間。待會進入決賽的選手將獲得每人45秒的 solo 時間，所以所有的選手在待會準備的時候，也可以稍事的思考一下，以怎麼樣亮麗的姿勢來登場。Okay, the third dance of your semi-final, the rumba. Thank you, music.
叫出佢個名，可能有助於佢入決賽，但最緊要叫出佢背號，仲要係中英文喎，咁樣會有助於佢哋進入最終嘅決賽。咁每年嘅女神杯，我哋除咗嚟自於香港本土嘅選手之外，仲會吸引咗好多嚟自於中國內地嘅選手。咁可以講佢係一個我哋內地以及中外選手交流同埋展示嘅平台。咁我好希望每一年3月份，我哋每一年嘅女神杯都可以喺呢度見到大家。Okay, now we come to the final dance of your semi-final, the American Jive. Thank you, music. OK， 多謝晒，掌聲獻俾我哋所有嘅舞者。好，我們所有的決賽選手請暫時退到後排，我們稍後會在決賽之前公布決賽名單，並且為決賽選手進行45秒的單獨 solo，期待你們更好的呈現。